prijateljev, ti pomočniki pravi so. Miha se rad poveseli, kar on postavi, to trdno stoji. Mojster Miha, kar je treba. Miha, kje si, družba kriči, ko se igramo, nam dolgčas ni. Mojster Miha, kar je treba. Evo, kuj bo betonaž, tiskap mrvo spravljamo. Ampak na gledalko nudbo, zuka norc, brez vadarjev pa brez straka, kot v flitna. Evo. Pa upam, da ne vdržja, drugač bo to novo. Končno v redovah spravljen. Važno je, da mašine divajo, pa da si vreme naredil, jaz bom že zdržal. Še tole zastavcem dal gor, da nam vse skupaj popledu. Evo. Daj pa dam. Letemo, ladevagen sip. Zasukal čez v redu. Malo bomo viljegonili, nimaš kaj. Ta prva nafilana. Preveč jo tudi ne smem nafilati, zato ker drugače pa je težko zmatavati tam pred puhalnikom, kako pa ven letejo. Pa vse je nažokan. Pa tudi zato, da jo preveč ne zdrobi. Imam pa 4 nože zele noter, od 9. Lih toliko, da majh na pragon, da malo zreže, da ne bo predolga. Zdaj pa dan zmatavati v puhalnik. Kdo rad pritiziral, kam prijem pomagati, viljegonaj. Bo kar hitre dol pretekla. Pita runda fertik. Če te dol teče, pa smo na gri, duha divaš, da če to hudiš. And so I wake up in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? And so it cries sometimes when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake up in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? What's going on? Zadnji voz, končno. Fertik. Udivan. V glavnem tole še spraznem, pa je pa treba še vse počitati. Se kar malo shvat vojega. Je kar malo lažje divat. Ampak za pobratje bo, ker pa je trava tako zvečer usahne. Ni toliko fun. And I say, hey, yeah.